Liverpool, Zašto? kad smo bili mali, stariji brat nam je donio donio nam je himnu Liverpoola na papiru i štampano i krenuo da nam priča o tome, a to je era, znači, Michael Owena, Dobro, znači znam, to je neka 2003. 4. I uglavnom... Spice Boys. Da, ludilo potpuno. I samo šta je bila tu fora? Bila je fora da smo donio nam je himnu i ništa nam nije značilo, nismo znali engleski, ne znam kako, a onda, znači koji je to bilo ludilo da odeš na drugi kraj grada kod nekog druga koji ima štampač i ono da ti štampa i sad ti kao donio nam je, preveo nam je himnu. I mi smo tu bili fazonu koje je ludilo i onda je krenuo da nam priča o tome da i Celtic to ima i da ta povezanost navijača i sve. I zapravo mi nismo teško sad nešto doživjeli odlazak Owena nekako, nismo imali tad tu neku povezanost, jer znaš, tek si krenuo da navijaš, odmah si zakačio za Gerrarda kao jednu legendicu i postoji milijardu moćnih priča vezano za tog Gerrarda, to ćemo sljedeći podcast. Sve u svemu desilo se onda, znači to je 2003. 4. desilo se famozno finale i desili su se prvi dresevi, prvi šal sam dobio ono kao iz Beograda, naš u Beogradu su bile neke pijace gdje ti ne možeš da vjeruješ da neka baba iz Mirjeva plete šal Liverpoola te fore, ne znam kako uopšte to dešavalo se i dan danas imam taj šal i nekako se to do te mjere to postalo zagriženost da smo mi imali, na primjer 2005 se desilo famozno finale kada je Liverpool osvojio, 2007 kada je Liverpool izgubio tako sad već od Milana, da, tako je. Postoji jako moćna fotografija, Jovan slomljene ruke, nešto slomio ruku, nam pojma, i mi full obučeni u Liverpoolu, vide nam se podočnjaci od plakanja. Ta fotografija je brutalna i negdje možda ima na netu, baš da nađem. I podočnjaci od plakanja, ti možda zamisliš šta je to bilo. Ali kao mi se oblačimo u full, ja sam obukao bijeli dres iz 2004. Čini mi se, on je obukao iz 2007. I sad kao idemo u to, kapa, šal, sve, i znaš da kad prođeš hodnikom školskim, da će neko biti sa zastavicom, bio je lik sa zastavicom Milana, pored, evo osveta, i tako znaš da će tog dana biti šikaniranje, ali taj neki ponos, ideš ovako hodnikom i kao nešto, i sad postoji ta najracionalna stvar, i jako je čudno, kad god nekome pričam o Liverpoolu, koliko je to sve strastveno, i kad kažem, ja dobija Liverpoola, koliko si uplatio, i si igrao kladionicu, si doživio to? Milijardu puta. Kad kao ti si nešto srećan i onda meni se dopada ona teorija da je to slično kao sa nekom djevojkom. Ne znam ja zašto je volim. Onog trenutka kad budem znao zašto je volim, možda ću prestati. Nemam pojem. Pa ne znam, ali kao nešto se tu desilo, nešto je kliknulo meni, leptirić u stomaku, mislim, sad tako i sa Liverpoolom smo mi kliknuli, do te mjere da smo sa 17 godina već uradili tetovažu, You'll Never Walk Alone, i to je bilo smiješno, kao toliko od 12. godine mi pričamo o tetovaži i na dan tetoviranja ja kao, kako će dobro da bude. Ja danas mislim da ova tetovaža mogla 60 puta bolje, ali ne bi je mijenjao ni za šta, zato što je to je taj raw moment, 17 godina sam imao. I najjača fora, ja idem i ovako, kako će mi dobro biti tetovaža, a Jovan gleda u svoju lijevu ruku unutrašnju i kaže, kako će? Pa kao, zar nismo rekli da ćemo ovdje? A ne, ja maštam ovdje kao potvrno. I frka. Pritom smo mi blizanci koji naličimo, a to je bio dogovor kao da jedino uradimo tu tetovažu jer ćemo tad ličiti. I onda nam je veliki Vanja Vikalo Linč, dizajner iz Herceg Novog, kojeg mnogo volim i pozdravljam, on nam je, da bismo vidjeli kako će nam ispati tetovažu, to je projekat bio. Fotografisao nam je ruke
i u Photoshopu nam montirao i mi smo mogli da biramo font, da vidimo kako šaltamo, koji će, kako, ne. I uglavnom otišli, uradili tetovaže. Comic Sans, brate. Sa 17 godina smo uradili te tetovaže i toliko je bilo strava kad god, to je isto to kako je moguće, meni je nevjerovatno da postoje dva navijača Liverpoola, a da ovaj ne proiđe ovom i kaže, brate, ćao, ja isto, znaš nešto. Identifikuješ se sa tim. Ja na aerodromu, vrlo često kad vidim nekoga u dres Liverpoola, ja mu pokažem ovu tetovažu, to što imamo, to što ti prozivao polufinale, Origi, Wijnaldum i minutaža. Inače u medijima pisao da je neki Podgoričanin to istetovirao. Da. I onda kao, i dalje je stajalo to kao thumbnail, kao Podgoričanin, a kad klikneš piše Herceg Novi. Dobro, to su ono tamni hodnici. Ali znaš, ja nekako danas postoje ljudi među tim navijačima koji stvarno familijaran odnos imamo. Mi sad, znaš kakav je, tako i sa muzičarima. Ja ne mogu biti gladan u jednom gradu gdje imam navijača Liverpoola, najmanje, ili kako bi ti rekao, muzičara, eventualno triatlonca, ali znaš, ili nekog videomakera, miksera, žiranta. To ide žiranta. Tako da, meni je nevjerojatno da ti kad vidiš nekoga u dresu Liverpoola, pa evo ti i ja smo se povezali, dosta smo puta jedan drugome nešto po društvenim mrežama kao lajkovali, ti izbaciš fotku, ti imaš dres Kutinja, da? Ivan Kutinja. Tako je, Kutinja, eto viš. I sad meni je to potpuno strava i nekako, čak se i desilo to putovanje u Kijev kolima, to je bilo isto ludilo gdje smo išli. To može 6 dana se priča. Tako je, to je poseban podcast. Mislim, ali ukratko Toyota Yaris iz Herceg Novog 7 dana tamo i nazad, otišli bez karata, našli karte. S Brankom i sve moguće. Da. I ljubim ga puno, Branko Vukoslović. I sad šta je još fora? A je to što smo ušli. Nego što smo Jovan i ja stajali sa braćom Trent Arnolda, sa Klavanovom suprugom, veliki Ragnar Klavan, legenda Liverpoola. I s tim napisao, ne vjeruju u sebe, evo ga Ragnar Klavanu. Eto, pa ti ne vjeruju u sebe, Ragnar Klavan igra na finalu Lige šampiona. Moj ti. I nije to nego što su Jovan Milojević i Goran Gam su to gledali uživo. I onda se desio sve to što se desilo, vezano za to finale, ali to jeste draž. I sad smo isto bili na utakmici Napoli-Liverpool, koja je proglašena za najgoru klopovu utakmicu ikad. Tako je, 4-0. Znaš kakav je osjećaj biti maskiran u navijača Napolija, da te neko ne bi prebio? I kad padnu golovi Napolija, a mi capricciosa, pa se kao grlimo i onda je pao gol Luisa, che cazzo, i onda mi jedan rekao, što si otišao tamo, ja sam znao da će izgubiti. Brate, to je ta fora. Nemoj niđi iz kuće, jer, znaš, možda ćeš se ti izgubiti, znaš, kiša će. Da, tako da je ogromna to strast. I, ne znam, bili smo... Ničim izazvan. Kako ti je palo na pamet za tetovažu o Origi Wijnaldum? Ili si to copy-paste ili iz tvoje glave? Ne. Mi kad je Barcelona pobjedila 3-0, ja sam tad napisao, sad još uvijek ne znam da li je to u toj nekoj našoj grupi, mi smo Toyota Yaris s kojom smo putovali, pritom to auto je kao da je član porodice, nažalost imali smo Jovan i ja udes, pa se to auto prodalo, razvalilo i sve samo, ta grupa se zove nešto, u nekim grupama se to zvalo Jarica, Toyota Jarica, i uglavnom bila je fora da sam ja u toj nekih grupa napisao, znači, dvije su grupe bile, navijači Liverpoola i neka naša ekipa koja putuje Toyotom smo išli nešto.
I da li sam ja u jednoj ili u drugoj grupi, ne mogu da se sjetim, napisao, a vala, ako ih pobjedimo, ako ih izbacimo možda. Da, to, ako pobjedimo kao 4-0, znaš. I sjećam se da je Ljubomir Bandović, glumac koji isto veliki navijač, napisao status, stizalo se ovo za poluvrijeme jedno. Jel? I to meni sve je bilo... I kao šta ćemo sad? Ja napišem, ako bude da Barcelona ispadne, ja ću istetovirati igrače koji su dali golovi. I sad najluđe fora je nekako... Znaš koliko je to teško da se desi. Realno, tad je Barca kidala, stvarno su bili moćni, ali Liverpool klima povrede i svi znamo šta se desilo. Ali bilo strava, kad je pao prvi gol, ja nisam razmišljao da te to važi. Kao sad. Evo je potencijalno, sad još samo 3 i ja ću istetovirati to. Neko, super, ajde dobro, ajmo, idemo. Znaš. Ali kao prošlo je cijelo poluvrijeme i ti dobro. I odjednom, nenormalno to ulazak Wijnalduma, umjesto Robertsona, jel? Zbog povrede, jel? Da, ono potpuno... Kraj prvog poluvrijeme, povreda, ulazi Wijnaldum. I kao moment koji je promijenio svijet, to stalno svi pričali o tome. I kao dešava se drugi gol. Koji by the way bio mrtav ljud što nije igrao od početka. Da, namršten ušao. Drugi gol, treći gol. Ne znam koliko sam mogu intimno, imam jedan snimak gdje ja doživljavam četvrti gol, koji vam mogu pokazati, koji je zastrašujući. Znači, neću ja pričati o tome, pokazat ću vam posle snimak. Pada četvrti gol. Nije mi dobro. A Jovan je na nekoj slavi kod kuma i mi se to, dopisujemo se, ja sam u stanu, i kad je pao četvrti gol, ubrzo onaj moment sa Milnerom pored terena, kada pokušava i svira se kraj, mi se zvrtilo u glavi, jer kao šta se desilo? Mi smo rekli da ćemo poći i na to finale, ali kao ovo nekako ti je odvuklo, izgubljena je titula, a i ovo je vjerovatno teško, mislim, kogod ti, sad će neko reći, znao sam, to ako ti kaže da je znao, znaš, to je ko svi, ne znam, ti što misle da znaju, ne znam, svi su muškarci isti, pa izaberi jednog i ja je zdravo, ne pušti. Tako, ja sam znao da će to biti tako. Super, kad ti sve znaš što nam nisi rekao. I onda je to bilo do te mjere uzbudljivo da Jovan napušta tu neku slavu, kum se javlja, ako isto Baćo Perović, kum divni, koji se javlja, gdje si, šta, skupila se ekipa, i radili smo nešto ilegalno, u smislu, ne znam, čudi me da nas niko nešto nije prijavio. Uzeli smo 4 signalne rakete crvene i popeli se na njivički put iznad Herceg-Novog, izvektovali te rakete, cijela boka crvene boje, ne možeš da zamisliš koje je ludilo. I kao, šta idemo u Madrid, to se ne pita. I da ne pričam koje je ludilo bilo, mislim, odlazak u Madrid, taj neki naš baner koji smo napravili, koji je svim navijačima bio simpatičan, zato što je bilo 25. pa 5 titula 2005. Prvi 6 titula, pošto je 6. 2019. Čak sam dobio i kapu od nekog navijača koji je toliko bio oduševljen da je skinuo neku super Liverpool kapu, dao mi je. I nismo našli karte, ali taj osjećaj biti među navijačima, biti o tom trgu gdje je bilo sve i putašestvuje svih tih putovanja, ozbiljan poseban podcast o tome da pričamo, ali da dovedemo i Jovana i Branka, legendu. Ljudi ne znaju ko je Branko, nikad Podgorica i Crna Gora neće shvatiti ko je Branko. A o Branku neće shvatiti. Neće, a o Branku ma nije to samo što navijač Liverpoola, čovječ. Ne znam da li ko zna, čovjek ode, on zna sve navijači drugih klubova i čuda, otišao je na meč Burnleya i upalili su ga preko ogromnog ekrana kao počasnog gosta na utakmici, razumiješ?
Pa potpuno ne može... Čovjek ode u Englesku na 15 dana, ostane pol godine, zato što su to moji prijatelji, drugovi, on mi je rekao, možeš slobodno, nije nikakav problem. Tako. Ja, znaš, spaja ljude tamo po Engleskoj, ženi, razdvaja, razvodi. Logo koji mnogo navijačkih grupa, ne samo Liverpool. Don't buy the sun je dizajnirao momak iz Podgorice, ljudi. Mislim, to je big deal. Onda, da ne pričamo... No, da šta je Gerardova žena je držala njegovu zastavu. Poklonio Gerard, ali znaš šta... Poklonio Gerard da kaže, evo, na... Ne, a Gerard vadi marker, on kaže, ne treba meni potpis, ja već imam, kad ste bili u hotelu Podgorica, sam uzao potpis na doručku. I ovako... znaš kao... Niđe veze. Serijski ubistvo u Koslavovici. Steven Gerrard uzima, a i ja sam screenshotovo ja među prvima sam to vidio, zvao sam sve medije, ne znam da sam i tebi slao, znam da sam ono... Jednog bilo odmah na Facebooku, na sve društvene mreže. Da, ali sam slao, tad je bio onaj kliker onaj portal i ne znam što je, tad sam svima koga sam znao od novinara poslao, ljudi, vidite ovo poludilo, stvarno, epski moment. Mislim, za Branka ima toliko anegdota, jedna kratka je, kaže, ali to Bura priča najbolji iz Kotora, pozdrav za Buru, kad je Branko stajao u avionu i nešto sebi govorio u bradu. I samo u jednom trenutku, šta ti je to? Coutinho kad je bio, napravio zastavu za Coutinho. I spremio rečenicu un prezenci para você amigo. I toliko je bio uzbuđen što će to da mu preda, da kaže, zvuči kao da je neka molitva, a on stoji u avionu i govori un prezenci para você amigo, un prezenci para você amigo, un prezenci. Tako da smo iskoristili to u Madridu kad smo bili, radio Brazil, mene startuje i ja vadim stiker, gampovanje, imamo snimak, pa ja poklanjam, un prezenci para você amigo i pozdravljamo Branka. Tako da, i mi smo pogledali tu utakmicu u pubu, desila se bakljada na trgu. Vama je bilo bolje ne možeš da zamisliš, da. I onda, i još smo bili Liverpool-Chelsea Super Cup finale i uspjeli da nađemo karte. Doživjeli ono ludilo, Adrian, odbrana i te fore. Nekako, zapravo, odrastanje mnogo veće na tim izgubljenim utakmicama. Jer ne mogu skapiraju, kažu, kakav je osjećaj kad 7 dana tamo i nazad i potrošeno mnogo novca, vremena, tih dana nisi radio, nisi ništa zaradio. Kakav je osjećaj kao, a ti posle nekog vremena shvatiš da je strava osjećaj. Ne bi dao mojih 30 godina Liverpoola vidi za... Da. Tako. Odatle je nastalo 30 godina sam Liverpool čekao, a ne tebe da ne čekao. Da. Tako da ljudi ne kapiraju, baš ne kapiraju. Meni ima još jedna bitna stvar. Bitno je poštovati sve druge navijače. Znaš, meni i dalje je nevjerovatno to kao huliganstvo i te fore. I onda ti ne priče, znaš kako u Engleskoj sve lijepo izgleda, oni se tuku. Pa dobro, ali šta se ti meni naćeš mi razlog zašto ćeš da se biješ nekim? Ja ti nalazim 1000 razloga zašto ne bi trebali da se bijemo, a ti mi nalaziš jedan da bi se pobio s nekim. Pa trolovanje po društvenim mrežama, sad mislim to je katastrofa. Tako da meni kad... A ima ljudi koji... Lakše da me izbiješ nego da mi nešto krene. Jeste. Ima ljudi koji kažu, ja navijam za United. I treba da navijaš, brate. Bravo. Jer znaš šta, bilo bi dosadno. Znam si kad bi samo postavili navijači Liverpoola i Liverpool igra protiv Liverpoola. Ja sam prije neku godinu, kad je United počeo da klacka, ja sam pisao nešto tipa, da ljudi mene ovo bez veze, shvataš, oni 7. 10. ja novo nisam navikao, daj, vratite mi ga nazad. Tako. I onda mi se vraćaju ljudi, kako ti to možeš, znaš ti što su oni nama? Kojim nama, majstore, pušte, hoću da gledam futbal, hoću da bude neke frke, hoću da čekam tu utakmicu sa, ne znam, pasijom, i na kraju dana, ako voliš futbal, na kraju dana, ako voliš futbal, gledaj futbal, to ti je to isto kao za muziku. To je dobro rekao Neđa Vladimir Maraš, ne vole ljudi futbal, nego vole neku famu oko toga i to nešto, brate, evo ti, ajde, ja razumijem da ne možeš, ne znam kako, kvalitetan futbal da gledaš u nekim malim mjestima i sve, ali u Podgorici ima stadion koji je vrlo često prazan, ali zapravo mi smo pogrešno sve shvatili, nije, znaš šta je tu samo fora? Fora je koliko ti doživljavaš nešto bitno. To je u psihologiji, ja kad mi je psiholog otkrio foru, kad ja kažem, a on kaže, dobro, to je njemu bitno. I oko,
Da, potpuno je redu da je nekome nešto bitno. Tek kada fudbal postane nekome bitan, kao kolektivno, ako to postane bitno, desit će se. Sve što je bitno, mislim, ljudima je bitan kriminal, zato se i dešava toliko. Mislim, iz nekih čudnih sebični su, pa im je to bitno.